Y es para venga, ronda nerdilla me toca yo cajatik, porque es que después de tener esto la piscat. Voy, bazookazo. Chica, Thunder. Oh, Thunder. Thunder. Sin más, hori ez ezue gaztatuta errola. Oini pixka esportetan itxok eta, a ver, ba. Ahí va, venga, zombia bildu. Lekua aprobetxatu lasai. Esker Scooby. Hori eta, venga, bazetaztik. Suave, ningún problema gabe. Ajá, yeah. Vuelta que eman, venga, salto aquí. Esta coño arazorik. Vale. Ahí está. Venga. Los malditos son música. Venga. Oye, ¿qué tal? Venga. Hecho, qué mal. A ver, Zanderra bazpare. Hau ja, arriskutsuek. Venga, ahora te quito no sigo. ¡Hostia, que te creo! Arriba. Venga, va. Tía! Talaxe! Zanderrekin ezingo gara inoiz entzerratuta gelitu. Bueno, bai. Aukera dago, Zanderran muniziorik gabe gelitzen hori gara. Bazpare, de hecho, txakorontzako gara diat. Parpulei. Dirazioan atape. Boom! Boom! Hemen Dr. Chungo sal, tío. Dr. Chungo. Ey, Dr. Chungo. Dr. Chungo. Ey, Dr. Chungo. Egun da bildu zombiak. Hementxe bideo bat ikusteko Esker Scooby. Zirte da zart. Zombiek egiten dute what a fuck. Temazoa. Eso debe de ser maravilloso. ¡La lucha de los malditos! Propia sangre. ¿En serio? A ver, Sergio que me diga, hola. No juega padrea. Me intento chungo, me perdí. Toma. Bien. A la porra, hombre. ¿Hace daño el qué? Maldita zombie fesalcia. Quedan unas balas. A ver. Eso será divertida. ¡Sí! ¡Explota! Hombre, China Lika. Voy por las paredes. El chiquito se arma de Ken. Va, tranquilo, Segura. Uy. Oraindik ez. Giii! Haha! Holaxe, dagoeneko hamazazpigarren errondan gaude. Eta ikusten bezala, erabiltzen ari garen teknika, estrategia hau neko erresa da. Zanderra lortuta dugula, ez dago inongo misterio handirik. Baina, aspergarria egiten baldin bazaigu, errondak igotzeko. Errondak igotzen beti izaten da batzutan ben estrategia bat definitzen den momentuan. Aspergarria nioño lana eskatzen du, kontzentrazioa eta pixkena galdu egiten da. Orduak joan aldara, bai, orduak esan dut, ze partida batek plasa iraun dezazke 7-8 ordu, adibidez Mod of the Day arten nik esaten dizuet, 55. nivelera iritsi nintzen, 8 ordu jolastu ondoren jarraiez. Eta erakutsi dizkizuet da Txinalika dena. Erakutsi dizkizuet estrategiak erabiz. Venga, diversioan, arrabales. Seguir, arma puta hau se txarrak ez. Thunder. Pasparé, Thunderra. Mancho. Tu medicina.
Bidi irekiko jo. Va. Fuerza de la naturaleza, Lasai. Tio plana egita. Venga. Holaxe. Horixe, esan dizuen zela, 8 ordu zertziren, 50. Nivelera iristea. Bai, 8 ordu bastanteek. Orduak. Izango zure, baina nire zorren zizen, lasai. Iritsiko zarete, estrategia bat behin definitzen azten zaraten momentuan. Eta zombiei trukitoa hartzen diozen momentuan. Adibidez hemen, ezin hori ezi, toma, zanderazo al kanto. del poderoso doctor. Eta ya está. Horretik handa, estrategia ona, ze zanderrenekin egin behar da. Egin behar baita. Ez da, liatze atako parda, venga, bazen nahi gauza dita. Eta behin, honei, osi hemen. Munición escasa. Si, Aiba! Tomes tu medicina. Eta egingo duguna da, gastatu. Lori, hori gargau. Que te tomes tu medicina. No tengo munición. Uy, se pena. Venga, a ver, es que no se me lleva, tío. Oma, ala. Oso no, eta orain erakutsiko dizuet pakapatxan duna buen alegia. Hango jantzio, ok. Ui, eta hola, xearun zombiak pixkat bilduko ditugu, nahiz eta zanderra zeuki, zanderrekin. Sin balas me aburro. No. Bueno. Hoxe. Magia! Tache, eta hementxe, pakapantxe. Si me cierra la mano ahí dentro, me dolería tanto. Se inclinarán ante mí. Venga, hijo! Hau da, estrategia zati bat, Piskat, divertidea egiteko. Estaría mal. Pequeños trozos de órganos para todos. Ha explotado. No estoy haciendo. Oh, 5 deck, 5 echoes alike. Es Berruk. Doain Zeus arekin. Venga, osa nahi horrega. Oinikan puntuak. Puntuak merezkiu. Odei. Paizete. Pake voy. Venga, eso estoy suelta ahí. ¿En serio? ¡Venga! Venga. Morirás. ¡Uma! Hortxe, ikustu zuen zota balioek Zeusak ez? Encerro eta grito eskio, Zeuzozo al canto. Ya está, no pasa nada. Benekan, tortilla, hori deketa. Scare Scooby. Que te tomes tu medicina. Ahí. Siente el poder del doctor Allen. Eta listo. Jarraipenean izango naio.